Salibonani lonke elisilaleleyo lelisizwayo kuzo zonke izindawo lapho elikhona. Siyathokoza namhlanje ukuhlangana kusifundo sesithathu. Mina engikhulumayo nguPastor Lulama Chuma. Abafundisi engilabo lamhla bazaziveza. Salibonani babukeli, salibonani balaleli elisemakhaya lisendaweni ezitshiyeneyo. Siyalamukela kusona isifundo sakuyona liviki. uNkulunkulu abelani ngasingena esifundweni sonesi. Salibonani balaleli lababukeli endaweni ezitshiyeneyo. Siyalamukela njalo esifundweni sale iviki, isifundo sesithathu, igama ngumfundisi uSitsha. Lamhlanje ozasikhulekela ngumfundisi uSiziba. Asikhulekeni. Siyabonga babo sezulwini ukusibusisa ukuvuma ukubana singene kusona isifundo. Cela ukuthi usithungamele, usiholele emaqinisweni wonke ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyathokoza ukuhlangana kusifundo salamhlanje. Isifundo salamhla singaphansi kwesihloko esithi sona ukubona abantu ngelihlo likaJesu. uJesu kule ndlela ayekhangela abantu ngayo. Isifundo lesi singaphansi kwezihlokwana ezine. Esokuqala isihloko sithi sona ukuthinta okwesibili, second touch. Esilandelayo sithi sona isifundo esisithola ekwamukeleni abantu. Esesithathu sithi sona qala lapho okhona. Nxa ufakazela uJesu uqala ngabantu abavele belapho wena okhona khona. Esilandelayo sithi sona ukusebenzela abantu abalukhuni. Bese kusithe sokugcina sikhangela ukunanzelela amathuba uNkulunkulu asinika wona ukuthi sifakazele abanye abantu. So lapha nxa sisungula lesi sifundo salamhlanje indinyana ekhanda ithi ngamazwi akhulunywa nguJesu uthi yena ngilandelani ngizakulenza abafundi babantu. Angazi Siziba ukuthi uthini ngendinyana ekhanda. Siyabonga mfundisi Chuma. Ingxenye singakangeni kundinyana ekhanda singakhangela nje ngamafitshane ukukhangela abantu ngendlela uJesu abakhangela ngayo, ukubheka abantu ngamehlo kaJesu. Kuyasinceda njani? Njalo uJesu kati wabakhangela njani abantu? Ngendlela abakhangela ngayo uJesu kwadala mehluko bani empilweni zabo. Ngithe ngikhangele ngamafitshane ngananzela ukuthi uJesu weze emhlabeni lapha elanda abantu. Ayikho enye into ayilandayo ngaphandle kokulanda abantu. Njalo kuphileni kwakhe labantu wapha abantu umbono ophakemeyo ngempilo zabo okwedlula khonokho ababekucabanga. Xa uJesu lapha eqala umsebenzi wakhe sinanzela ukubana uyabiza abafundi. Sesinanzela sifike esigabeni lapha ikakhulu njengoba sikhangele indaba kaMathewu 4 verse 19 lapha ebiza abafundi laba ababe ngabanye bokuqala ukuba nalingilandele ngizakulenza abagoli babantu. uJesu wayengumgoli wabantu owedlula ngezindlela bonke abantu esingabacabanga. Indlela asebenza ngayo labantu, indlela asebenza ngayo labantu ngezigaba ezitshiyeneyo yenza ukubana asiphi isibonelelo esikhulu esimangalisayo sokubana abantu singabazuza sibazuzele njani embusweni kaNkulunkulu. Yikho nxa sifika kulesi sigaba amafitshane sihlangana laye enxusa laba bantu ngabantu ababephansi kakhulu esigabeni, abantu ababengakhangelelwanga ukuthi bangaba ngofakazi, kodwa uJesu wabona olunye lutho kibo wafisa ukuthi abaphakamise babe ingxenye yomsebenzi wakhe omkhulu ukudonsela abantu osindisweni. Siyabonga Siziba. Angazi Sitsha umfundisi Sitsha uthini ngabantu ababi kakhulu okokuthi kwesinye isikhathi nje sibakhangele njengabantu abangeke basindiseke. Kungaba labantu esibabone ngani bangeke basindiseke. iBhayibheli lithini ngabo? Actually nxa sikhangela abantu nje generally indlela esikhangelana ngayo njengabantu iyehlukile lendlela uJesu ayekhangela ngayo abantu. uJesu ufika
lapha emhlabeni abesefica abantu besehlukanisana ngendlela ezitshiyeneyo. Ufica kulamaJuda lamaSamaria, afice kulabaFarisi labathelisi and so forth. Abantu bezikhangelana nje ngendlela ezehlukeneyo. Kodwa uJesu ufika angene phakathi kwabo bonke. Yikho isifundo sanamhla sithi sona ukukhangela abantu ngamehlo kaJesu. Ngezinye indlela njengoba umfundisi sizibetshiyo laphana, uJesu indlela akhangela ngayo abantu indlela eyayilomahluko. uJesu wabona abantu bonke bengabantu abenelisa ukuthi babe ngama-candidates ombuso wezulu kumbe babe ziyingxenye yombuso wezulu. Kube kanti ke embuzweni wakho othi wona abantu thina sibakhangela njani? Bakhona abantu abathi nxa sibakhangele sithi thina hayi lo muntu kafanelanga ukuba sembusweni kaNkulunkulu, simjaje sihle siqedane laye vele. Kube kanti ke isifundo sanamhlanje esisivezela khona ukuthi abantu bonke nxa sibakhangele kumele sibakhangele ngama-lenses kumbe ngama-glass kaJesu Kristu. uJesu wayebona abantu bonke bengama-candidates ombuso kumbe befanele ukuthi bangene embusweni kaNkulunkulu. So wayengaboni lokho ababeyikho khona, wayebona lokho ababengaba yikho khona. Exactly. Sifundani nge-second touch? Lapha kukhanya umuntu lo usila nxa esethinta okwesibili, isimanga lesesikumakho 8 verse 22. Okay, ake ngithinte bese ngidlula ukuthi khona okade ukuthi lokuqala ukuthi uJesu ukhangela abantu ngelihlo lezulu. Kabakhangeli ngendlela abayiyo yona, kodwa ukhangela lokho abangaba yikho khona. Nxa izulu selithinta impilo zabo, nxa umusa kaNkulunkulu usukhulula impilo zabo. Omunye nxa yilokuthi abantu abaningi abalandaba levangeli kakhulu. Ngicela ukuthi kufa ngalindlela nokuthi ukuthi abalandaba levangeli, kodwa ukuthi abalandaba lezinkolo kakhulu. Kodwa abantu abaningi badinga uthando kakhulu, badinga ukwamukelwa, badinga ukuthandwa. Indlela uJesu abathanda ngayo, indlela abamukela ngayo. Kwesinye isikhathi kuyafika esigabeni sokuthi ukufunda kuhle, ulwazi luhle, kodwa ubudlelwano sebugabhela ulwazi lokufunda. Indlela esidlelana ngayo labantu iyathinta indlela abantu abazaphila ngayo, abazakwamukela ngayo uNkulunkulu. Nxa usufika kulesi sigaba lapho encwadini kaMagongo 8 isahluko khona ku-22 sehlalayo sisiya ku-26 sihlangana lamadoda la kuthiwa baletha umngane wabo owayengabona owayesiphofu. Bayamletha bafike bancenge uJesu, bayamncenga bafike baletha uJesu. Ngicela ukuthi ngithinto okufitshane usitsha bezethinto okunye. Isigaba sona esikuthi abangane baletha umuntu longaboniyo kuJesu. Yona leyani ingxenye nje imboni isiphi challenge enkulu kakhulu. Umuntu lo isiphofu kasuyoziletha kuJesu, kodwa abangane ibabamletha kuJesu. Kungenzakala futhi ukuthi umuntu lo isiphofu wayengelakho ukukholwa ukuthi uJesu angamelapha, kodwa abangane babelakho ukukholwa ukuthi uJesu angamelapha. Sekungiphi insilela mina, sekusipha futhi lo mlaleli insilela yokuthi ananzelele indingeko ezikhona esigabeni lezimulini zabantu abadinga uJesu, sibahambise kuJesu. Lanxa bekholwa lanxa bengakholwa, thina kwethu sokufanele sibadonsele kuNkulunkulu. Ingxenye usithi angathinta layo kuyo. In fact kwengeza khonapho mfundisi, nginanzela ukuthi wonke umuntu nje uyamdinga uJesu. Engxenye thina yethu singananzeli ukuthi abantu bayamdinga uJesu. Nxa sinanzelela indaba le kulamabala angu2 emfisa ukuthi ngiwathinte lapha. Ibala elithinto umfundisi uthiwa khona bamletha ngesilungu kuthiwa they brought him to Jesus, bamletha kuJesu. Angithi ngezinye indlela kulabanye abantu abangasoze beze kuJesu ngaphandle size sibahambise kumbe sibalethe kuJesu. Okwesibili kuthiwa bamncenga uJesu, they begged him. Ngezinye indlela kabazange bamlethe bafike bamchiye kuphela, kodwa bamncengela kuJesu ukuthi uJesu amthinte lo umuntu amelaphe. So silomlando njengabazalwane, silomlando njengamakholwa ukuthi okokuqala silethe abantu kuJesu. Okwesibili sibancengele kuJesu, hatshi ukuthi uJesu kafisi ukubasindisa. uJesu vele sithe thina siqalisa sathi injongo yakhe yokuza yangiyokuze sindisa abantu. Then okunye mfisa ukuthinta lapha ukuthi nxa sikhuluma nge-second touch ukuthi undoda lo ukuthi uJesu esemthintile amehlo angithi wambuza ukuthi ubonani. Wathi yena hayi ngibona abantu abehamba sengathi izihlahla.
uJesu uthiwa futhi wasemthinto kwesibili wasembuza ukuthi khathesi ke ubonani wasesithi hayi khathesi sengibona kuhle I can see clearly. Ngezinye indlela kulabantu esithina sibakhangele siwabone sengathi yisihlahla. So nxa sikhuluma nge-second touch leyi i-apply kakhulu kulabo abazi uJesu abazithi bayakholwa. Yibo abantu nxa bekhangele abanye abantu babone sengathi hayi laba abantu abafanelanga umbuso kaNkulunkulu. So nxa kunjalo I need a second touch. Nxa kunjalo you need a second touch ukuze ubone abantu njengabantu. Nginanzelela futhi ukuthi indoda le engaboniyo ilethwa ngabantu ababonayo kuJesu. Right. Ilethwa ngabantu ababonayo. Khonapho mfundisi kulento eyodwa enithathekisileyo lapha angazi ukuthi kwamanye ama miracle uJesu awenza wayesenza njani. Kodwa ingxenye this is the first instance uJesu kuthiwa wamthatha wamdonsa waphumela la phandle kwedolobho. Kamelaphi ubaba labe sephuma kodwa kuthiwa uJesu uyamdonsa njalo isiphofu aphumelayo. Angazi unanzelele yini uJesu sihlangana la edonsa isiphofu. Angazi ukuthi kwenye indawo kukhona eBhayibhelini lapho uJesu adonsa isiphofu khona ayeselaphela maybe nganye phandle kumbe ahamba laso senjalo engazange aselaphi. Ekungithathekisileyo njalo kunye lapha ukuthi kwesinye isikhathi thina esiphila ensukwini zanamuhla indlela esikhangela ngayo abantu singabakhangela kumbe singaziphatha kibo ngendlela eyakwenza ukuthi sibalahle izulu lingakabalahli. Nxa sikhangela umuntu lwana umuntu lwana isidakwa lwana umuntu uyilokhu lwana umuntu lovela ngeza kangena ezulwini uyakuzwa ezinye inkulumo ezithutsha ukuthi awuba nxa ezangena ezulwini lami zihamba ngigijima mina zihamba ngereverse zihamba ngicimezile. Kwesinye isikhathi kule ndlela esikhangela siyavumela ingxenye ezinye izinto zibe yimigoqo ezisenza sehluleke ukuthi sibone abantu njengendlalifa amadodana lamadodakazi ombuso kaNkulunkulu. So abantu abafani kulabanye vele uthi nxa umbona ungamfakazeli ngoJesu uhluzi uzuphelela ngamandla ngenxa yalokho ayikho khona kumbe engxenye umbona njengesoni esikhulu esingeke sisindiswe. So ngibona kulo mama lo weSamaria kuJohane 4 ivesi lika 3 kusiya ku-34 kungaba kuyini esikufundayo kumama lo khanya wayesaziwe eSamaria ngokungaziphathi but nxa uJesu hlangana lo mama lo exoxa lo mama lo konke okwenzakalayo kuyini esingakufunda ngokufakazela uJesu. Maybe okuthathekisayo ngingani indaba kaMama weSamaria ukuthi nxa ungafunda kuhle indaba yakhe kuthiwa khona umama lo lanxa wayesiya ukhamanzi wayesehamba yedwa emini libale lilanga lichisa ngokwesesaba uhamba labanengi ngenxa yendlela ayeziphatha ngayo lalokho abantu abemazi eyikokhona. Kodwa uJesu isifundo esiphezulu lapha ukuthi uJesu uyahlonipha idignity yomuntu kumbe ubuyithi bethu. uJesu uyabunanzelela bese kuhlonipha abantu lanxa babemeyisa lumama kodwa uJesu kalanhloni zoku-identifya lalumama kuthi uyasondela eduze kwakhe esemthonjeni laphana abesekhulumisana laye abe lendlela futhi amngena ngayo umama lo aze amfinyelele lapho kulohlupho lwakhe khona. Ngezinye indlela mbona ngani isifundo esikhulu lapha ngesokuthi uJesu nxa wayekhangele abantu kakhulu lo umama wayebakhangele hathi ngalokho abayikho khona kumbe ayikho khona kodwa ngalokho ayengaba yikho khona. So abantu abaningi nxa sibakhangela funa ngendlela abayiyo yona khathesi sibe sesibavalela lokho abangaba yikho khona kusasa. So uJesu uthifundisa isifundo sokuthi nxa sibona abantu asibakhangeleni yebo ngalokho abayikho khona kodwa sicabanga ukuthi kambe umuntu lo angaba yini nxa esiyamkele uJesu. Singabuyela emuva sikhangele uPetro. uJesu nxa ekhuluma lo Petro ukhuluma laye njengomgoli wenhlanzi angithi kodwa uJesu uthi yena kuye wozani ngizalenza abagoli babantu. Ngezinto uJesu nxa wayekhangela uPetro lo Andrew lo John wayengabone abagoli benhlanzi kuphela wayebona abantu abale potential yokuba ngabachumayela abamangalisayo. Izindlela abantu abona kakhulu yes nxa sebephendukile
Wangalana amandla bebesebenza ngawo ngale i-aggression ebebelayo ngale iyo ababuya layo ngabo nxa sikhangela uPaul ngipha umzekelo solo mfundisi ukugcizelela kulokho umfundisi usitsha kuchileyo ngicela uqala ngomzekelo solo abantwana abathile bathi babe sesikolo kwafika isikhathi lapho kufanele babhale khona i-examination njengalokho kwesinye isikhathi kuyabhala i-exam esoluse university nxa befika sokufanele i-exam iqalise iphepha ababezalibhala lali 3 hours 3 hours iphepha leliyana isikhathi satshaya ukuthi baqalisa ukubhala uinvigilator wathi you may start bathe bevula amaphepha abo bathola ukuthi kule question eyodwa nje kuphela one kuphela umuco wodwa one question for 3 hours umbuzo wawubhaliwe ukuthi ibizo lika janitor wali university ngubani umbuzo wawukhona ibizo lika janitor ngubani abanye banaba i3 hours yaphela bedinga ukuthi ibizo lika janitor ngubani yaphela abanye banqapha abanye babekwazi nge5 minutes base bephumile abanye baphuma bethwele ngezindlela lapha ngizama ukuthi siqalisa isifundo uJesu wathanda abantu wabathanda kakhulu uAlbert Einstein abesesithi ngafundiswa ukuphatha kumbe ukuphatha umuntu othanyelayo ngendlela engaphatha ngayo manager wecompany ngezindlela uthi wonke umuntu uqhakathekile treat abantu ngendlela okumele izulu lifisa ukuthi batreatwe ngayo indlela uJesu abatreata ngayo ungakhangela idivision yayikhona phakathi kwamaSamaria lamaJuda yayinde kakhulu yayisithethe isikhathi eside nxa uJesu efuna ukudlula lemzini waseSamaria abafundi bamangala ukuthi kathi ufunani khona udingani khona indaba efuna ukudlula akakwazi ukuthi siyizitha labantu laba kodwa uJesu kazange alanda amaJuda wodwa walanda wonke umuntu njalo futhi wayebathanda bonke wabamukela bonke indlela amukela ngayo umama lo eSamaria yikho sizananzela ukuthi abafundisi laba nxa bephuma babachiya uJesu esemthonjeni bathi sesilambile thina baye edolobheni bayidinga izinkwa engqondweni yami mfikela ngumfanekiso ukuthi nxa akukhangela amaqembu lamabili esephenduka abafundi sebevela edolobheni bathola amaphepha bhekagcola amabhanzi lezinkwa lo mama lo abamkhangela phansi udonsa idolobho lonke ukuthi lisindiswe umama kade ekhangelele phansi laba bathi ivangeli ngelabo babuya bethola izinkwa lo umama okuthiwa hayi lo ukhangelele phansi kasomuntu ubuye ethola idolobho lonke ukuthi lisindiswe mfundisi mabona ngubambe mbijana uyazi ukuthi ukhuluma indaba ethathekisayo umama lo wawusenza ukuthi amaJuda lamaSamaria bangadlelani okunye into okumqoka kakhulu indaba yokukholwa kwabo kuthiwa laba bekhonza izithombe la amaSamaria yiba behlanganisa uNkulunkulu kodwa bekhonza kakhulu izithombe so vele uJesu ukuthi abonakala endaweni okhonza kona izithombe kwakuzila engumJuda futhi for that matter futhi engumshumayeli wevangeli kwakuzila ukuthi abonakale okhonza kona izithombe kunjalo la namhlanje ukuthi fundisi chuma asize umechuma nxa ubonakala eBhawa wena mubonakale kwezinye indawo lapho abantu abangacanga ukuthi no abantu laba vele ngama outcasts akumelanga benze njani akumelanga vele basindiswe abantu ngabangcolile babenjalo amaSamaria babengcolile yikho uJesu wazowathina kulwana umama weSamaria futhi angeke ngithathe ukudla kwabantwana nginike izinja babe yizinja kodwa uJesu bonakala efinyelela inja ukuthi incedise ufinyelela abanye abantu njalo ingozi engaba khona chuma ikwehlukanisana ngemhlobo imihlobo izindimi ukubana hayi laba bavela kumhlobo othile laba bavela kusiko elithile kwesinye isikhathi singakuvumela kwizinto konke kuyenqabela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lihambe ngendlela kufanele lihambe ngayo nanku amaJuda engamaJuda amaSamaria kodwa uJesu uthanda njani bonke wamukela bonke okay siyabonga nginanzelela laphana kundiyana ekhanda uJesu uthena ngilandelani ngizakulenza abagoli babantu so umama lo nxa esehlangane loJesu asuke khona abahlabe ngufakazi kaJesu wachika neyamanzi wangena edorobheni laphana even bemazi njengomuntu olembali engenhle uyazi i-excitement yakhe inkulu okokuthi kakhulu kasacabanga ukuthi kathi manje bengabona ngishumayela baza kuthini ngenxa yenkambo ayeselayo eyokuhlangana loJesu uhlangene abe ngumfakazi kaJesu njalo nxa sifakazela uJesu lapha
enye into esiyinanzelelayo kusifundo lesi ukuthi kumele siqale ebantwini esihlezi labo abantu abaseduzane lathi lithini ngalokho ngibona umsebenzi 1 ivesi 8 uyakuveza sobala ukuthi lizaba ngofakazi bami eJerusalema eJudea eSamaria kuze kube sekucineni komhlaba ukubona njani lokho? Well, ngingafundisa sizibangangena but indlela enginanzele kumbe engonanzele kulesi sigaba ukuthi empilweni vele kulalapho umuntu omele aqalisele khona. Akuvumi ukuthi ngithi mina ngifuna ukuyakuba ngummissionary kumbe eGhana lapho engikhona vele kungela vangeli. Nxa uJesu esithi abantu abaqayise lapho abakhona, abafundi bakaJesu babehlala eJerusalema. Behlala eJerusalema, uJesu kathi ukuthi hambani eqala eJudea, kathi ukuthi hambani eqala eSamaria, kodwa uthi qalani khonapha eJerusalema. Ngezinye indlela kakudingi ukuthi uzugadi iframachini ekhatshana, ugadi ibhasi ekhatshana. Udinga ukuthi khonapha abantu ohlezi labo, izihlobo zakho, imuli yakho, labo makhelwane abaseduzane, qalisa khona lapho nxa uzawuba ngumfakazi oqotho. So i-corona virus isincedisa abantu ukuthi baqale ezimulini zabo. Kakhulu. Bakhona abaqinayo kakhulu. Kakhulu. Ngaphandle. Abekhuluma labanye abantu kodwa ezimulini bengenze lutho. Kakhulu. Size kuthini uMakhongo 8 verse lika 26 ngale esithinte kusifundo esipheleleyo nxa uJesu wayeselapha uMakhongo 8:26 eya kuyona liviki le ebesifunda lapha eselapha ubaba lonjani ongaboniyo. Uzanazela ukuthi ku26 uthi buyela ngikhaya uyamupha yebo ezinye izixwayiso zokuthi ungangena edolobheni ungangeni ngabe buyela ngikhaya. Isizathu sokuthi buyela ngikhaya akakwazi ukuthi umuntu lo kaboni. Nxa efika ngikhaya kwenzakaleni isehlakalo sokubona kwakhe sesiba ngufakazi ngalokho izulu elikwenza empilweni yakhe. Buyela ngikhaya kamusi kwenye indawo kathi yana esinagogo yana ngaphi buyela ngikhaya hambe eqalisa ngikhaya bayebona lokho izulu elinjani elikwenza empilweni yakho. Ungakhayela isifundo sevike ephele uMakhongo 5 verse 15-20 nxa futhi uJesu ekhipha amadimoni kundoda lwana wayesehlala emangcwabeni ezisike senza konke uJesu uthi buyela ngaphi buyela kwabakini azabhoda amadolobho wonke eDecapolis uthi buyela kwabakini phosa amahlandla wonke lapha kumsebenzi 1 verse 8 ubuyela kwabakini. Singasuka lapho siye kuJohane 1 verse 40-41 sibale ngitsholo chapter 6 nansi yani indoda lana igama lawo kuthiwa uAndrew. uAndrew uya ngaphi ubuyela kumfowabo uPeter ayekuthi sesimfumene uMesaya sesimfumene umsindisi kazange aye kobangeke omakhelwane kodwa uqalisa ngaphi ngikhaya. So lapha engikhona uNkulunkulu ufakile ama-opportunities okuhambisa ivangeli. Ingxenye sengathi chuma kwesinye isikhathi abafowethu esihlezi labo bayambona uKristu empilweni zethu yini, obaba esihlezi labo omalume bayambona uNkulunkulu kithi yini. Ingxenye omunye ngumlaleli uhlezi ngikhaya ngumama ukhonzayo umkakhe kakhonzi uNkulunkulu umkakhe uyambona yini uNkulunkulu kuye umkakhe. Ngezindlela ubaba ongakhonziyo uyabembona yini, abantwana abangelandaba loNkulunkulu bayambona yini uNkulunkulu ebazalini. Yikho lapho uthi qalani ngikhaya lingakaphumeli phandle lingakaphuphi ngeChina lingakaphuphi ngokuye eUganda lecholojo langaphi khonapho hlezi khona qala eJerusalem qala khonapho. Ngoba ukuchumayela ngamazwi uhamba ndawonye lesimilo. Abantu abangabakwazi ukuthi wena ezulwini ungahamba kumbe ungaza uhambe kungaba ngabantu abakho kungaba ngumkakho so kumele kuqale ngikhaya ukuchinyala kwevangeli. Ake sikhangele lapho ukuthi uJesu yena ngokwakhe kanti waye sebenzela njani abantu abalukhuni. Kulabantu abalukhuni esibabona benzima ukubasebenzela. Kuyini okwakukuJesu okumenza ukuthi abantu laba ebafinyelele? Makhono bani esiwabonayo kuJesu okwakusenza ukuthi kube lula ukuthi uJesu abafinyelela abantu laba? Wayebafinyelela njani? Right. Nxa sikhangele ukusebenzela abantu abalukhuni kulabantu othi lanxa umkhangele nje uyaswela ukuthi approach njani ngoba vele resistant. Ngikhumbula esinye isihlobo sami esasithi nxa ngisiya sivakatshela ngisitshela ngoJesu
vele sasilukhuni kakhulu ukuthi lanxa ngangizama ukuthi ngathi uJesu ufuna ukukusindisa yena wayeku-interpreta akubeke ngenye indlela besithi usho ukuthi wena umuntu awusindisa ufaka into ekhanda into esindayo ekhanda uyakufuna khona lokho ezama ngazo zonke indlela ukuthi abe lukhuni yabona kodwa kodwa uJesu indlela esimthola edila labantu lapho mbe ekhulumisana labantu lapho kodwa uJesu waba lethuba lokuthi alalelisise abantu lemibuzo yabo waba lendlela yokuthi ayiphendule lanxa uJesu ayibuza eminye imibuzo lizananze ukuthi uJesu lapho akhuluma khona imibuzo ayibuzayo yayimbuzo eyabicabangisisiwe kuhle yajula sibili ukuthi lanxa ifike emuntwini angithi ifike ibe lomutsho ngokuqala lokho okwesibili uJesu nxa wayelalelisisa abantu wayesiba lendlela yokuveza kancane kancane amaqinisa aweBhayibheli ngezinye indlela futhi uJesu wayesenelisa ukuthi ananzelele hatshi kuphela angakhulumi kuphela ngevangeli kodwa ananzelele izehlakalo umuntu aphila phakathi kwazo esingathi nayindonsela so nxa u-approacha abantu kuqakathekile ukuthi ubone ukuthi umuntu lo vele okuyikho ngaye kuyini okumhugayo kuyini ajule kikho uJesu wayekunanzela konke khona lokho then-ke okunye okucina uJesu wayesenelisa ukuthi nxa ekhangele umuntu angamkhangeli nje kuphela njengesidalwa kodwa amkhangele funa esengumuntu oguqukileyo abone inkazimulo kaNkulunkulu kuye lowo muntu eseyisidalwa esitsha so nxa singakhangela abantu njalo sawenelisa ukuthi even abantu abanzima kakhulu esithi nalabo abanzima kabafinyeleki senelisa ukubafinyelela. Okay, siyabonga. Nxa ngunanzelela lapha esifundweni ukuthi uJesu wayebamukela abantu labo, he accepted them. Number 2 khonokho sokukhulunywe ngumfundisi uSitsha ukuthi wayebalalela abanye abantu balama problems bengakuthanda nxa ungahlala phansi ubalalele belandisa indaba zabo lokunanzelela ingaphakathi yabo abakuloyisayo ngaphakathi kwabo njalo wayengababoni lokho ababeyikho khona njalo wayebona lokho ababengaba yikho khona so angazi ukuthi wena Siziwe uthini ngalesi sigaba. Okay, ngiyabonga mfundisi. Okokuqala engunanzelayo ukuthi akukho kithi ukwenelisa ukusebenza labantu abalukhuni. Akukho kithi ngitsho singazama kwesinye isikhathi ingxenye sibenze babe lukhuni ngamandla. Kudinga ukuthi sicela umoya kaNkulunkulu sincedise ukubana sibe kwazi ukuthi umuntu munye ngamunye singamfinyelela njani ngelizwi leqiniso la ngevangeli. Ngoba abantu sikufanele sibafinyelele ngendlela ezitheniwe. Singeza ke bonke sibafinyelele ngendlela efananayo. Abanye bayamukela lula. Njalo kwesinye isikhathi okunye okungadinga ukuthi sikunanzele ukuthi okwenza ukuthi abantu bafike esigabeni sona sobulukhuni abantu bangena ezigabeni zobulukhuni ngezehlakalo eziningi zempilo abanye umuntu balukhuni ngendlela impilo eyabe imphathe ngayo kwesinye isikhathi uyabe edlule phakathi kwamagaga salukhuna nzima kwesinye isikhathi uyabe phatheke nzima waphatheka kubi kunengi kwesinye isikhathi okomisa inhliziyo zabantu so imbali yomuntu kumele ube yazi ungamfinyeleli yebo lapho kuvuma khona kwesinye isikhathi kungeza ke kuvume kodwa kungaba kuhle lakho ukuthi lanxa siyafinyelela abantu ngelizwi lenkosi sidinga ukuzwisisisa ukuthi abantu bona ngabantu abanjani baphila impilo bani bavele bona kuyini okukhona ngabo ukwenzela ukuthi lanxa sesingena kibo ngevangeli singene ngevangeli sizwisisise ukuthi vele abantu esibalandayo ngabantu abanjani ngoba kwesinye isikhathi kungakhanya sengathi balukhuni kanti vele sibangene ngendlela enjani engasiyo kodwa singacela umoya kaNkulunkulu asincedise asithungamele ulakho ukuthi asivezele ukubana nansi indlela ongasetshenzwa ngayo nansi indlela lanxa singabazwisisa ngcono abantu kuyasincedisa ukuthi sibe lalokho uJesu abalakho okuyakuthinta mbijana uJesu kuthiwa wayelama church growth eyes njalo le church growth ears ngezindlela indlela ayebona ngayo wayebona wonke umuntu eyingxenye yani yombuso wezulu wayelalela futhi wayezipha ithuba lokulalela akulanto eqhakathekileyo edlula ukwamukela abantu badinga ukuthandwa badinga ukwamukelwa lanxa belukhuni okunjani angamukelwa inhliziyo yancibilika okunye ngengeze khona abomfundisi Siziwe
engunanzelelayo ukuthi kulesi sigaba ukuthi abantu laba othiwa ngabantu abalukhuni ungananzela abantu uJesu ayedila labo ngabantu abafarisi ama-scribes angithi ngabantu ababelazi iBhayibhili ayisikuthi babelukhuni ngoba babengakwazi hayi babelukhuni ngoba besazi kakhulu kulabantu abazi kakhulu ukuthi lanxa uzama ukuthi umfinyelele vele uyabekwazi yonke imibhalo uJesu uhlangana lalo undoda owayiscribe abese khulumisana laye ngeBhayibhili angithi undoda lo bese khanya ewazi umbhalo sibili uJesu abese khuluma naye abesithena kawukhatshana nombuso wezulu uyabona indaba yakhona uJesu wayenanzelela ukuthi umuntu lo nge-approach yakhe yena wayezelinga uJesu efuna umuntu wazi ongakanani ngombhalo uJesu abese expounda umbhalo wawuchasisa ngithi mase uchasisile la abese lekelela bese sengezelela esenze njalo uJesu waphunga umtsheli balelo wathi kawukhatshana lani lo mbuso wezulu ngezinye izwi uJesu wayesina khipha ukuziphakamisa yeli iBhayibhili uyalazi lo lwazi ulalo kodwa khipha ini ukuziphakamisa olako ungaba njalo kawukhatshana lo mbuso wezulu so kulabantu abanzima hathi ngoba bengazi besazi kakhulu ukwedlula ukwazi okumele babe lakho so ngezinye indlela kulo fakazela uJesu kumele abantu engibalandayo ngisiyafakaza kibo ngibe bazi abantu sanda ukufelwa sanda ukuchata ukhule eyintandane kazange akhule nabazali khona khana ukuba kwazi ngomuntu lwana enye information kaye uyayizuza kwabanye abazalwane ungayizuza la kwabanye abantu ukuthi ubani omunye umuntu ngaye uba mazi ngokuhlala la engaliphila lonke lokho ekulandisela ukuthi hayi mina ngaphila kanje ngaphila khona khana ususazi ukuthi nxa sengiqalisela ngaphi kodwa kulalokho ukuthi uya kubani usiyafakazela uJesu khathesi ngubani ongafakaza kuye khathesi amathuba anjalo nxa usikhangela iBhayibhili kukhanya umoya oyingcwele uyathungamela amaKristu ukuthi avula amathuba ukuthi uyefakazela uJesu njengo Philip sibona ingilosi imthungameli imlayezela ukuthi kahamba ehlangana lenduna eTopiya so ngezindlela umsebenzi onqa ngokaNkuluNkulu uNkulunkulu ngiyovula amathuba ukuthi sihambe sefakazela abantu lelithini ngalawo mathuba singabona njani ukuthi uNkulunkulu uyathungamela ungezwa njani ukuthi uNkulunkulu khathesi umthungameli ukuthi ngiyehlangana lobani umsebenzi onqa ngowakhe kumele ukuthi kube udirector wawo umsebenzi lo ngezinye indlela mina ngicabanga ukuthi nxa uvuke ekuseni nsuku zonke nxa uvele ungufakazi kaJesu umbuzo omele ubuze uNkulunkulu ngokuthi namuhla uNkulunkulu ufuna ngiye kubani ufuna ngiyehlangana lobani ufuna ngikusebenzele ngingaphi ikakhulu nxa uza kuyabona lo msebenzi wokuchumayela kwesinye isikhathi awudingi ukuthi uzothwala iBhayibhili uhambe sibili uzingela abantu ukuthi namhla sibili ngifuna ukuya kozibani hayi nxa ungalalela umoya kaNkulunkulu uyakupha amathuba uyakuvezela amathuba ukuthi lapha fakaza lapha hayi lapha thula kulezinye izigaba lapho uPaul ayesithi nxa efisa ukuthi ngabe iyachumayela bona umoya engcwele uthi lapho ungachumayeli la dlula la ngizama ukuthi ngizama ukuthi ngithi mina kwesinye isikhathi siyazifosela lapha umoya angasithumanga khona sibe sesidaza inkani khona ngale uhambe sibili usiyadaza inkani uzucine usulahleke endleleni so lalela ukuthi umoya uthini njalo ubusuvumela uNkulunkulu akhulumisana la utshengise idirection kumele uhambe ngayo umoya engcwele ukhuluma njani lathi ukusibonisa ukuthi kumele ngiye ngaphi khathesi ekufakazeni ngifakazela uJesu okay lanxa inkambo zingachiyana ngoba uNkulunkulu angasoze akhulume ngendlela efananayo kithi sonke indlela azakhuluma ngayo kuwe izabichiyene lendlela azakhuluma ngayo ngapi kimi izachiyana ngendlela futhi azakhuluma ngayo kusitsha kuNdlovu kubani kodwa ngamunye wethu kulendlela aziveza ngayo kulendlela kanjani akhuluma ngayo ake ngithi ingxenye kimi ngipha umzekeliso umoya engcwele angafithizela enhlizweni yami afithizele emkhumbulweni wami ukubana sondela laphana finyelela umuntu lwana
kungeza ke kufike ngelizwe elizwakalayo ukuthi lo muntu oseceleni kwamangalizwe kodwa ngafithizela enhlizweni yami kube le impression enhlizweni kube le impression engqondweni yami ukuthi akusondele eduze lo muntu lwana akumncedise umuntu lwana akusondele kuyo nyenyezi ilizwe lithile lingalethani elingalethi themba indlela ngaso azaziveza ngayo azathuma ngayo umuntu umunye ngamunye iyachiyana uzananzela ukuthi kuFilip lapha encwadini yemisebenzi 8:26-38 kuthiwa ingilosi yayilakho ukuthi yayingachumayela ingilosi yayingamchumayeza uMtopyendo kodwa socebo likaNkuluNkulu elokuthi izulu kube yilo eselisehla izingilosi izwe sezisehla sezisenza ama-effort sezisenza witnessing uNkulunkulu ubizile umuntu umunye ngamunye wasifaka emsebenzini akula honor akula privilege mfundisi Sithume edlulayo naleyo yikuthi abantu abakunanzelele ukuthi uNkulunkulu usiphe inhlanhla enkulu enganani ukuthi uNkulunkulu usibizele emsebenzini omkhulu omngani ukuthi onguye wadala izulu lomhlaba akubambe ngesandla athi asingene emsebenzini wena laye umsebenzi wokusindisa abantu ube ngathumela ingilosi kodwa kuthiwa ingilosi le yancedisa ukuthi uFilip kanjani umoya engcwele asondele kumEthiopia lo kumyunakhi lo uFilip wavumela umoya kaNkulunkulu ukuthi unjani umsebenzise ingilosi yama ngaphi eceleni lensuku zanamuhla uNkulunkulu angazithumela ingilosi kodwa socebo likaNkulunkulu uNkulunkulu ufuna ukusebenza mina lawo ufuna ukusebenza umuntu osekhaya ukuthi afinyelele umakhelwane kungabe izingilosi ziyabonakala estreetini kodwa yithi uNkulunkulu asithumayo ukuthi sitshele abanye abantu ngoJesu ozayo masinyane okunye kwengeza kunapho umfundisi siziwe ukuthi ungananzelela uPaul kuthiwa khona nxa wayeseTroas kuthiwa umoya oyingcwele wamdirect wathi ngena lapha ngoba kulomnyango onjani kulomnyango ovuleyo ukushumayela uNkulunkulu uyavula iminyango ipoint engithanda lapha ngamafishane ngeyokuthi kuleminye iminyango uNkulunkulu ayivulayo engeke yavuleka kusasa omele ukuthi sithe singene masinyane amathuba sesekhona sibambe sichumayele ivangeli kusachumayeleka ngoba kusasa you may never know ukuthi kuyabe kuchumayeleka yini ngeke sokuvalekile njengakathesi abantu kathesi kuyachunyayelwa kodwa ke abantu sebefisa ukuthi ngabe bachumayela kakhulu ungakabi le corona iminyango eminingi ingani isivalekile kakhulu yama-church but uNkulunkulu makabonge ngoba sevulile iminyango ye-social media and so forth so kusho ukuthi umuntu ongumKristu umuntu umlandeli kaJesu uba umfakazi kaJesu so nxa usungumfakazi kaJesu kumele wenelise ukumuzwa uJesu ekudirect ukuthi khathesi hambe efakaza kubani khathesi iminyango evulekayo kumele ukuthi uyefakaza kumele wenelise ukuthi uyizwe ngoba nginanzelela lapho ukuthi uFilip ukhuluma ingilosi ikhuluma laye liyakhumbula laphana kwesinye isikhathi amapostoli babona umuntu wayesithi buya eMacedonia uzesisiza kwesinye isikhathi kwakukhuluma umoya oyingcwele ukuthi khathesi kumele ukuthi uhambe uyefakaza ngaphi so ngicabanga ukuthi umuntu ojwayele ukufakaza uyalijayela ilizwi likaNkulunkulu izwa limdirect azabe lazi kuhle ukuthi kaphumputhi ukuthi lapha uNkulunkulu ongidirectayo ukuthi ngiyefakaza lapha kunjalo okunye njalo mfundisi kwesinye isikhathi akudingi ukuthwala iBhayibheli uyefakaza ngoJesu uhlezi lapha komakhelwana abantwana bayatha ngendlala abalalutho wena impuphu ikhona endlini ukudla kukhona endlini uNkulunkulu uyenza kwesikhathi uyakupha ithuba lolelo lokuyafakaza komakhelwana ngomganu ngesitsha ngengcebethu yempuphu ngomganu ngengcebethu yokudla nje okuncane ukuthi komakhelwana abantwana balale benjani begoqozile bedlile ayisikho kuyavula iBhayibheli kuphela ukufakaza ngoJesu nxa uNkulunkulu ekubusisile ngezinto wakubusisa wakupha lokho komakhelwana kuyalanjwa abantwana bayaqaleka wona uNkulunkulu kuphile abantwana bakuthumele eBotswana bakuthumele eGoli bakuthumele ngapha wakupha uNkulunkulu emasimini uNkulunkulu wakubusisa izifuyo zikhona khathi kwalana ukuthi ngivumele umoya kaNkulunkulu uncibilekise inhliziyo yami ngelule uthando likaNkulunkulu lufinyelele komakhelwana okay hayi siyabonga nxa ngikhangela laphana ekugcineni kwesifundo kukhanya kuMateyu 9:37
ukuthi isivuno sikhulu kakhulu kodwa abavuni balutshwana uthe ngakhulekelana ukuthi uNkulunkulu athume abavuni kungabe kusitshoni laphana kithi kusinika mlando wani nxa ungananzeleli uJesu ekhuluma le indaba kuMateyu laphana ukhuluma labafundi bakhe abesenanzelela ukuthi abantu nxa babekhangele babebona i-opposition abafundi bakaJesu nxa bebekhangele babebona abantu abeba-opposa abangafuni ukuzwa ngevangeli kodwa uJesu kaboni i-opposition uJesu ubona isivuno ubona abantu abaningi abale-potential yokusindiswa kumbe abangaba ngabantwana bombuso kaNkulunkulu ngezinye indlela abantu esibakhangeleyo abaningi singabona sengathi hayi bayalwisana levangeli kumbe abavumelani levangeli nxa sibakhangele ngamehlo kaJesu kasibabone beyisivuno uNkulunkulu angasiletha esebenzisa thina ngamunye wethu ukuthi sibafinyelele sibafakazele. Uhlupho asomabele asevuthiwa semasimini bekufanele alinywe vele njalo lesikhathi sokuthi avuthwe bevele sizafika ukuthi avuthwe. Uhlupha sobantu asebelindele ukubuthwa bebuthele embusweni kaNkulunkulu ngoba bavele balindele ukuthi babuthele embusweni kaNkulunkulu. Uhlupho lusebantwini okufanele ukuthi babuthe isivuno basihambise lapho kufanele siye khona. Uhlupho ensukwini zanamuhla luyabe lukithi esiphiwe ithuba lokuthi singene komakhelwana singene ezitradeni singene endaweni zonke sitshela abantu ukuthi uJesu uyeza masinya singabona iopposition sibona ubunzima sibona ukuthi akusebenzeki kuyakwenza ukuthi abanengi umbuso kaNkulunkulu babe khatshana lawo kuyakwenza ukuthi abantu bafele ezonweni. Iproblem asomabele iproblem asosivuno ingxenye engagcina ngakho Chuma lapha ngumbuzo ukuthi impilo yami impilo yakho iadvertisement yevangeli yini impilo yami impilo yomuntu munye ngamunye advertisement yevangeli yini. Kudala elaphila kudala liyakhumbula kwakule advertisement yegeisha kwakuthiwa uyageza ugeze ule advertisement yenkwerewere isithwala sabantu bonke abantu geisha uyageza ugeze. Umuntu ongumama kumbe ubaba nxa eke wayibona iadvertisement yegeisha ukuthi uyageza ugeze esiyangena ko okay kusasa vela ikho inyise epayido wayikonda kugeisha ngezindlela ngenxa yani ngenxa ye-advertisement la iyabe yenziwa. Impilo yami iya-advertise uJesu yini iyenza yini ukuthi abantu bafise nxa bekhangela impilo ongekavula umlomo iyenza yini ukuthi abantu bamfise yini uJesu. Ngicabanga ngokuthi ngombuzo nje ukuthi mangaki amathuba uNkulunkulu asiphe wona mina njengomuntu wena njengomuntu ugcine nini ukufakazela uJesu ugcine nini ukuphosa nje izwana ngoJesu. So i-challenge emfisa ukuthi ngichiye kithi sonke ukuthi asibe lamathuba okuphosa nje izwana ngoJesu. Wonke umuntu osebizwe nguJesu ukuthi abe ngumlandeli kaJesu uba ngumgoli wenhlanzi ukuthi uba ngufakazi uba ngufakazi. So siyananzela ukuthi lo mama weSamaria nxa wayesehlangane loJesu simbona la esephathekile ngokuchumayeza abanye. Ngeviki ephelileyo sinanzelele futhi ukuthi indoda lena eyilamadimoni nxa isiyelatshiwe nguJesu uJesu uthi ahambe etshela izihlobo zakho labangane lokhu inkosi ekwenzele khona. So kwesinye isikhathi ngathi mina kumele ukuthi ngamunye wethu uzibuze umbuzo ukuthi kambe ngingumlandeli kaJesu nxa ngingumlandeli kaJesu ngilentshukuntshu yini eyokusebenzela ukusindiswa kwabanye abantu ngenzani ngalabo embabona bengani balukhuni ngiyabamukela njengoba uJesu wayebamukela kumbe kulabantu esemba right off ukuthi halo akuncedi ngiyabe mocha isikhathi ngaye. So kumele ukuthi sibe ngabantu esikhangela abantu ngendlela uJesu ayebakhangela ngayo wayengaboni lokho ababeyikho khona kodwa wayebona lokho ababengaba yikho khona. Sizacela umfundisi usitsha asikhulekele. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini siyabonga ngale kuseni ngesifundo esifike phakathi kwethu esikucelayo Nkosi ukuthi lesi sifundo sengathi singaba lomutsho empilweni zethu ngamunye usenze nxa sikhangela abantu sibakhangele njengabantwana bombuso kaNkulunkulu
wonke umuntu obe lethuba lokuphatheka kulesi sifundo sengathi angamukela isibusiso esifaneleyo. Ukuphila kwethu sonke kubisele udumo ngakuwe. Lo ngumthandazo wethu okukholwa egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen.